Najnoviji izveštaji COVID ambulanti o broju inficiranih i podaci o broju pacijenata na bolničkom lečenju govore da epidemiološka situacija u Ćupriji ponovo ide u nepogodnom smeru. Predsednik opštine Ćuprija Jovica Antić ovim povodom uputio je svojim sugrađanima važan apel. U toku jučerašnjeg dana održana je sednica štaba za vanredne situacije opštine Ćuprija. Na sednici je razmatrana pre svega tema vezana za epidemiju koronavirusa. Kao što znate, epidemija koronavirusa se u poslednje vreme značajno pojačala, imamo veliki broj zaraženih i veliki broj ljudi u bolnici. Prema podacima od juče, mi imamo 66 ljudi u bolnici, od kojih je 28 sa teritorije opštine Ćuprija. Ljudi su svih starostnih dobi, čak imamo i 4 dece. Inače, pretežno su u bolnici nevakcinisani ljudi sa jednim delom starijih ljudi koji su vakcinisani. Zbog toga predlažemo da se svi ljudi vakcinišu, odnosno apelujemo na građane na vakcinaciju kako bismo predupredili jako teške posljedice po zdravlje stanovništva. Takođe, u nekom narednom periodu opštinske službe, a i druge službe u okviru samog grada Ćuprije će pojačati nadzor na sprovođenje mera vezanim za koronavirus. Predsednik Antić naglasio je važnost svesti o imunizaciji kao jedinom rešenju da se spreči ponavljanje scenarija sa pretrpanim bolničkim kapacitetima u kome je Ćuprija bila označena kao žarište COVID-19 i pozvao sve punoletne Ćupričane da se prijave za vakcinaciju kako bismo se što pre vratili u uobičajenim životnim tokovima pre pandemije.